Voin hi August ni kuwa sang ni somni pakhat thotan ni ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule tun tum chu Mizoram ramrip chungchanga buaina kal zel thu thar te le Myanmar news thu thar te kanon puang do nani ama sa in Mizoram lam news ian puang ma sate ang vaireng te ya lir theilu ta pa ngai le tran to laila purmi thon let ngai anom lo August ni riat sang ni somni pakhat khan asam atanga vaireng te kal tlanga lir theilu ta pa ngai chhotrana heti lai hian namdang driver thren khetero lola lu ngam chi alovin nidanga lir theilu dana la phalawa tlaidar nga thleng khan lir thei zani pakwa lo lu to in anlo lu belmek zel bokani tun din huna ram ri le chevela buaina le har sana omlovin boruak apa ngai ria heti la hian vaireng te ya joint vc le ngo ten laila purmi vaireng te ya na thokom te August ni riat khan ho vek tur le uaime te enfi tura angen angin enfi ania laila purmi vaireng te na thok thon ho ngai anom lo nia thu don ani bok Mizoram Trippers Association Drivers and Owners Press Release August ni riat sang ni somni pakhat Sunday chonudar khat le chan vea MTA Drivers and Owners District Headquarters Scholarship Emergency Meeting chuan August ni sari sang ni somni pakhata Lailapur khotsunga misual rualten Mizo motor an vuak chiat le driver te thisen chu khopa an soi sak chungchanga an hnuai mi ang hian lungrual takin thutluk na kan siam pakhatna August ni sari sang ni somni pakhat chonudar thum le minute somlia Mizoram lir theite Silchar Mizoram House atanga Mizoram pana local te Assam Sarkar hriat puina a CRPF le Assam Police escort na hnuai omsi Lailapur khotsunga lir theiti chiat le driver te thisen chu khopa kutan thlak chu hriat hiam har kan tia tun hnuai heti nge thleng le ni chuan atul dan ang anga malak ni se August ni sari sang ni somdi pakhat zana Lailapur khotsunga misual te kuta liam tua le motor chiate Assam Sarkarin zangna domna pengei ro se zangna domna hi Assam Sarkarina pelawani chuan atulanga malak ni se kanti panhina August ni sari sang ni somni pakhat zana Lailapura Mizolir teite ti chetu le driver ku thlak tu te hi Assam Sarkarin zong chuakin hremna ana theiang ber pero se pathumna kan u naute Kachar district Asama tangkhang mek te an lir theinen himdam taka Mizoram an lo thlen ngei theinan Mizoram le Assam Sarkarin ma la thuai ro se palina Bairabi le saikho thiringkar leilon teirei leilon hi Mizoram Sarkarin ton somthum tal dozo turin aranglamin thuam thathuai ro se pangana kan member te Lailapura misual kutur te hi association angin chomdolna pek ni se kanti parukna malak zel dan tur chu MTA Drivers and Owners Headquarters aizol malak dan ngai changin Headquarters aizol malak na te chu chak taka bo zuin atulangan malak ni se kanti tiin puro mingliana Secretary Mizoram Trippers Association District Headquarters Scholarship District Mizoram chuan minga sign ani Assam le Meghalaya te chu rami chungchanga an buai hle Mizoram le Assam kan buai mek lain Assam le Meghalaya te po rami chungchanga an buai hle a Assam le Meghalaya police te hi August ni riat khan ramria boruak tharanain an buai ru hle nin an soi Nagaland digital in tarlan danin August ni riat sang hi somni pakhat pathian ni tlai khan Meghalaya le Assam ramri Sabuda village block 2 a pressure group te hi anin hial na salea members of Khas Student Union KSU Eastern Ribo and Riboy Youth Federation RBYF te chuan Sabuda village si tlon tum heng he ani hemitlo chungchang po thuin chuna tam hlea Karbi Student Union KSA block 2 hi Karbi Anglong Assam hnuemi nin an chhal heng he Assam police ten heng pol pani te hi Sabuda village sa luan phallo vevea Riboy police ten mala in group pani te hi Sabuda Jatalonga anlu tir thungani KSU area president
Banjop Maring le RBYF Finance Secretary France G Kaila Tehian KSA lam hi thiam lo zo ka puin KSA Tehian Block 2 area minon chu pui zo ka ni tinan pu le thungani Assam Sarkar le KSA te chuan khasi community block 2 a cheng te hi anti du da hlea chu wangin kan namnul mai don lawani anti August ni sari sang ni somni pakazana Laila pura Mizoram lir thei bayan ni chungchang ba ka nikum October ni somthum pakhata po hetiang thil hi athlen to thule kan lungoi lo zia chu ni zan la la kha sarkar lai puile Assam sarkar azia ka thlen ngalani tin Home Department Mizoram chuan an soi saiha puivi khotlang lom thu soina tun trum Assam le Mizoram kan boina chungchanga kan u naw mizo puitam takten min ngai tu in kan khotlang ta na anin huam thui zia te kan hreithina kan thla amwangin kan lom tak zetani sarkar point police duty anon da bela wangin an chunga kan lom em boka Mizoram police ten hian lungrual takatang hovin ke kan pen ho thina ni chu mai nilovin tun boina wang hian sai ha pui VC te chuan henga tang te hian tran puina kan dongani pakhat na bil khothir join YMA cheng sang ni panhina lalom kima bil khothir kolmoi cheng zanga pathumna MSU General Headquarters cheng sang khat palina thian zaho vaireng te tangin cheng sang thum pangana pu jidit lal nun tanga saiha puivi cheng sanga parukna pu biak nunga Deputy Chairman HSC cheng sang ni pasarina Pamra General Headquarters cheng sing khat pariatna Longklai Officers Association cheng sanga pakuana vaireng te join VC cheng sanga somna Dr. Thiam sanga MLA cheng sanga som pakhatna Brotherhood MC Aizol cheng sanga som panhina Ramhlun veng chak Presbyterian Kokran cheng sing khat som pathumna Pukela Ramliana Zalen veng vaireng te cheng zanga te ania azawaya belkhom hi cheng singa sangli lai ani heng mi in phalten he na tanga sum kan don te hi ramri lama le khochunga atul dan nang anga man ani thina thilpek min petu zong te chunga saiha pui VC te chuan lom thu kan soimol mole tin puwanlal zona VCP saiha pui vi chuan minga sign ani tuna chuan Myanmar News lo puan chhun zomila Burma sipai officer le sipai inkara boina achuak August ni riat sang hi somni pakhat pathian ni khan mindat bul chau thua sipai officer thunei tu sang tele sipai te inkara boina chuakin sipai somlai chu anral thum fam kim nen an tlan bo ngala heng boina chu chan nian soi chu sipai ho tu te hian an sipai te hlo an pek theilo wang nin an soi heng tlan chuak zinga pakhat hi an man nin an soya an zinga tlan chia pakhat hi kho pakhata asilai le amu magazine pathum chu mi puite hena hlanin chole mutna min pek thei chuan ka du tok mayenge ating he ani KIA sipai pakhat Burma sipai nan ka phlum namachi PDF pasal tha u pho that kumsom thum chu namachi Jaden Magic Munin Township August nili khan Burma sipai hovinan ka phlumti nimin August ni riat khan an soi u phon thathi PDF member le KIA Army le authority member ania training an nei zo chol lak laya achen na mun pantuma akal chu Burma sipai hovin namachi Jaden Magic Munin Township an lo mana an hruai bo nu an ka phlumta ani Mataya City update Burma sipai laminan talan danin August ni riat sang hi somni pakhat khan Mataya City Mandalay region Burma sipai le police in roadblock an nei na lama motor pakhata tangin handbomb silai le thil dang an manual din an ta langa an thil man ho hi inaga bom somriat panga handbomb somriat K22 silai mu sing khat sang khat le bullet house za somte ania Mandalay lama an mirin lelmi pasari te chu Burma sipai lam hian manin thuan zot mekani Burma sipai lam hian heng ral thu man ho hi KIA sipai ral thu mani thu an ta langa
PDF te hena pek chhon tur ni an rin thu an soi bawk ani comment then khat ho chuan Burma sipai lam hian leman chang nin an ta langa an man lai le motor an check lai ro chu mu tur om thu comment na lama an ta lang ve bok kan peleta Burma sipai council silai pong ka wangin biak in le chen a ina chia datahan po sina talan dan chuan Chin State kan pelet khuwa August ni zandar som pakhat vel khan Burma sipai council ten silai pong ka in kan pelet khochunga baptist biak in le chen a in te chinual ti thu hriat ani kan pelet khomi pakhat chuan chen a in bul anong ka pa in chunga mi anom ti hrenengin anong ka pa in te chu an kap ko na sa hle ani eirong bol na bung bel te po apop zo vek ti in social media page sa aziak Chinland Defence Force lam chuan August ni riat khan kan pelet khuwa silai lian te lek chuakin Burma sipai te chon omze nei lovin silai an pong ka vaka kan pelet CDF te nena inkap po an nilo tin an soi ani on shan su chi thalak pakhat chiat noi som nga in lila mani Myanmar mi thalatu photographer pakhat ku bubu chuan ama ngeina lak pisu chi thalak pakhat chu August ni sari zandar ko khan lilami na zuar ti hriatania a Facebook a chuan he thalak hi lilama zuarin tholom karon khone keima lak nge ania he thalak changa lilama achang tu chuan kumkhuain copyright na yang aduang saisin ka print sak pokang engtika ma hral le ani to lawang amanza chu chiat zero atanga tanani anga mani ngam za ta soi thayang he thalak leina sum hian atakan hathok PDF pol pakat hena thalak lei thei tu ngeina mo thil lei sakina hlan thayang kan vaya kan hlut theu karing tina ta langani chutia a Facebook status a post nu loka thalak lilam na chu ain tran ngala darkar thum liam nu angam sangber michina khuwa thalai pakhat chuan chiat noi somngai na laya lilam chu ti to pani chu thalak khalna sum chu thala tu hena pe ka ngai lova lilama achang huai ber lei thei tu chuan PDF pol pakhat hena a hlan jok don ti hriat ani General Khin Nyun Hun Laya Intelligent Major Hlui Shan Point Boral Burma sipai thu nei na le sarkar na masajoka General Khin Nyun da huna mipuita na torhlelom em intelligent pola ethnic tlang mi lama in kai hnoya mo phurna lathin Major Shan Point chu August ni sari khan thisen kan sarin aboral ti thu hriatani Major Shan Point hi ethnic armed group som pasri tenena inrem na kongjonga inbiak na neina le Uwa National Unity Pol nena inrem na kongjonga hruai tu berte zinga mi ania drugs lot khunsa ral thum da ti tu zinga po akul ta ya tangin khunsa in kulna headquarters hu mei kem thlenga kalin sipai le khunsa inkara inrem na le ral thum da tura rom man tu ani kumsang ni som pali October ni som pakua Senior General Than Suya kai suai sipai hovin intelligent pol soi thieta an ho tu ber General Khin Nyun ta house arrest da ani rualin Major Shan Point po hi tanina khungania kumsaria ta hnu kumsang ni som panhi khan ron chuka sipai le politics lama ain nam hnoi to lova manlai lalte hun laya intelligent na ti angchi le khabu te azia kani Kachin State lockdown tur thu thangin mipui eile in tur lein an phi boina sahle Kachin State a COVID-19 hripuya len darna satawangin khopui chung le khothen khachu August ni som matanga ni somni pali thleng kar ni chung lockdown ani tur thu social media lama vordarani wangin mipui laman phi boina sahle ti hriatani hemi chungchanga hian michina khochunga nu pakhat chuan mipui hriat tirna le ngen na ti thu post Facebook a mu ania pon chuak lo tu le ein damdoi leya khosa tura hriat tirna po atela mase chu thu chu khoi tanga chuak nge ti le sil le ale kha number vel po engma omlo tin an soi Kachin State Police Department a officer pakhat point kaini hena chuan eng order ma alaron thleng lawa he thu hi nem nge theialani lawang tin a soi bokani Kachin State chunga hian August ni khatatanga niriat thleng COVID-19 shikai mu to za chu mi sangli zali somnga pariat antling toa enkol mek dam lo sang thum za somriak tomin
COVID-19 wanga thi chu za somli paruk anom to thu police lamin thu chu an siamani Sigaing region chunga Korea ta nisari chungin mi som panga tha an ni to Sigaing region chunga township somthum phasari zinga Korea ta August ni khatatanga nisari thleng cholkar khat chungin mi som panga chung tha ni to thu hriatani chung tha tok te chu vengnal te USDP veng chung campaigner te education staff ming hriat lo te le kok tu dalan tia khotlang hriat lo chin te an nia police lam record danin thi te chu silaya ka hlum chemasa hlum lutan bunawanga thi an ni na langa heng mi thi te chui chiang turin Sigaing Region Administration Council Chairman O Mong Mong Lin le tuna Sigaing Region Chief Minister Umiat Choten mo phuna an lak thar thu hriatani chuti rualin township chunga khole venglal te chuan tun hmaya an ni na tang in nuk dokin an chol thu tarlan hu turom nual bok ani ole khati zongkha chanchin thar kanom pon thei te chu ania Mizo official channel clear tu le nga thatu zong te chunga kan loma hun duam tak in man theinan kan du sakna sang ber kan hlana che u